Makadai anda gurutta khatami al-azam angka apa fasaleng yang tidak akan terasa nikmatnya sebelum datang 4 hal itu. Yang pertama, asyababu la yu'rafu qadruhu illa syuyuh. Naiya waktu maloloi di nairiseng angkena makadai nyaman nareko to malolo, nyaman nareko kalolo ki, sumangat nareko kalolo ki, mawatang watak kaliwi mana sapak kitai mawata ki gora aga may lori ipegau tapi igana tau napake gunay wattu kalolo na wattu malolo na riyano salay riyano na cacay pong Allah Ta'ala nasa magay nasabadi na pahangi magkadami maganyaman na narik ko tumalolo magapi na pinagdingi ang na wattu malolo na pulay pirasang umuro machua na pamasasaali nasaba narik ko machua na ay namuni tatong matok-katok tumanatutu patujung ni malupo ay naiyak pakuling madodong narima ko na naro ide sebesurek ko maloloy tapaki ko nala lewat tu malolo tak rela na puroy pong Allah Ta'ala. Maduan na al-afiyatu la yu'rafu qadruha illa ahlal bala'i. Na iya asa ginangangi iya patuy pinagdingi yang kena poli pia balai. Nulle kapang waktu tak masagina tutungeta mi gawaram parata mi gaduita gang kana di irisa nomoro na duwi nari kumak balancaki yalli mana milo yalli yallu paini masih dekai yallu paini masak na karena de napang yang kena anu yering iri pong Allah Ta'ala iya panapang matu ang kena inarik ko na pole ki abala capu pi waram parangi capu pi duwi napaki marengarang angke narya sengi asaginang matallunna as-sihhatu la yu'rafu qadruha illa al-marda adisingi iya pai pinading yang ke na nareko pole ilasay yarega na palasay pi pong Allah Ta'ala inapaki marengarang padahal waktu tak siha majapa faule yallu pe masampajang yallu pe mello toba ri pong Allah Ta'ala gang kana nagareki pong Allah Ta'ala si dilasa ina pe mega tobat talor yalina apa na al hayatu la yu'rafu qadruha illa al mauta naiya atutungangi de ni risang ke na sangadin na puli piresangi amatingang iya na malad masoli ang ke na sa mabe sisa mitawe mate de na para narik ko malasa ki marengaras ki niya toba si kiri pong Allah Ta'ala ya to na pasabarang na paralu ki si parengarangi makadai iya lino onro lepa-lepa ngam itu desa tutuo pada batu rene lino mau tak mau rido tidak rido ikhlas tidak ikhlas pasti engkau mana ki siruntu reseng ni amating pada tuar makan pong Allah Ta'ala kullu nafsin zaikatul maut tungkat makinya wai musti na pinading reseng amating jadi nape na pinading ang ka na reseng ni atutungang rene lino nareko mati mata pila na charoy na kuburo rita bipacalang inapa kipada gora manang mabatalangi masasakali narimakon naro tapake guna manang ya tutungeta kasampatata yang nariki pong Allah Ta'ala asibaway amala madicing naridup pa pamalat na mati di suruga asabak pamasinay pong Allah Ta'ala